Apa boleh beli tekening ragana di beli tu sing ngerti teken sikap adine buka kakene. Iragam makenalannya lewat Instagram. Sebilang wae chattingan kan dia di orang sayang, kerasa yang kena beline. Nanging udah sikap dibuka ke kini, adis tak terpedih tekening beli selalu mengalah, beli serta tersabar, ulian beli sayang jadi. Dibuka ke kini, adis tak terpedih tekening beli selalu mengalah, beli serta tersabar, ulian beli sayang jadi. Apa boleh sikap adine buka kakene, suksama adi betain tresna yang beli dumogi je adi bagia ngajak